I pozitiv ljudi misteriju i danas gledate novi klip, danas treba unboxing tableta Samsung Galaxy Tab E. Znači kao što ste čuli, radi se o tabletu Samsung Galaxy E ili I, kako god hoćete. Pa hajde vam da vidimo kako on to izgleda i počnemo od pozadi. Znači pozadi imamo plastičnu masku, imamo kamericu od 5 megapiksela koja može da snima u HD. Nemamo blic pored kamerice i pored kamerice levo nje, to jest desno, se nalazi zvučnik. Ovdje imamo samo Samsung logo i vidite da je još ostala ova natpis kada je bio kupljen tablet. Tako da je još uvijek kao nov. Onda sa lijeve strane imamo slot za SD karticu i dole nemamo ništa. Napred imamo 3 dugmeta, to su 2 kapacitivna i jedan nekapacitivan, kako to već da se izrazim. Onda, naravno, ovo je back, za multitasking, to je vidimo što smo sve posljednje koristili. To je home dugme, kao što svi znate. Gore imamo Samsung logo i imamo kameru od 2 megapiksela. I sa desne strane imamo 3 dugmeta, to su za pojačavanje, smanjivanje i za zaključavanje ili otključavanje tableta. I gore imamo audio jack od 3,5 mm i za USB, tako da možemo da punimo naš tablet ili da prebacujemo u računari podatke i tako to. Pa hajde mi da vidimo kako se on to ponaša. Znači, da kažem neke osnovne specifikacije, on ima quad core procesor na 1,3 GHz, ima predobru bateriju od 5000 mAh, ima 9,6 inča sa 1280x800 rezoluciju i ima 157 piksela po inču, to ćemo kasnije pogledamo, i također ima 1,5 GB RAM. Tako da hajde mi sad vidimo osnovne stvari, znači ićemo prvo kod rješavanja. Znači ovaj tablet ima Android 4.4, znači kao što možete da vidite, evo to se sad da približimo tablet. I sad jedini problem što je tablet baš ovako veliki, 10,6 inča i onda teže ulazi u kadar, ali nema veze. Ja ću da približavam gdje treba, tako da imamo da pritisnem malo i ja odmah otvaramo KitKat. Tako se hajde sad da udaljimo. I evo imamo da se tu malo zezamo, ali to nećemo. Onda ono što mi se jako sviđa kod ovog tableta je to što ima 2 prozora, to je kada slajdujemo ovako. I to ću kasnije da vam pokažem. Znači, krećemo od gore, ovdje imamo notifikacijni bar gdje se nalaze, sad da pokažemo. Evo ovdje gore, kao što možete vidjeti, tu se nalaze časovnik, baterija i Wi-Fi. Onda kada sladujemo ka dole vidimo Wi-Fi lokacija, zvuk, ekran rotacija, Bluetooth i više prozori, također imamo profil letanje sinhronizacija. E sad, to kao što se rekao ima tu više prozora što ću kasnije da vam pokažem. Onda imamo tu, evo sad ćemo tu da zoomiramo malo. Tako. Ovdje imamo da povećavamo ili smanjamo osvjetljenost i zvuk. Znači za obavještenje ili tako to. Znači tu imamo za obavještenja, sistem i za medije. Onda kad slajdujemo, čekajte, kad imamo ovako i onda možemo da vidimo da ćemo gdje da stavimo, znači možda lupom Wi-Fi premestimo ovamo i tako to, ovako kad pritisnemo. Onda imamo također kad slajdujemo možemo odmah u podešavanje da uđemo i tu imamo razne stvari kao kod svakog Android uređaja. E sad ono što mi se jako sviđa je to, naprimjer kad napravite folder, možete menjati boje foldera, znači evo sad je trenutno zelena, pa promijenimo crvenu, to je svoje brown, pa crvena, plava i imamo tu sivu, ali ja ću to staviti na zeleno. Onda u donjem levom uglu imamo da uđemo u upravljanje datotekama, gdje imamo za memorijski uređaj SD karticu, imamo kategorije. Onda ovdje imamo za časovnik i trenutna temperatura i
dolijemo u donjem desnom uglu, dolazimo u ovaj meni, da kako već da se izrazim. Znači tu imamo one njegove sistemske aplikacije koje ćemo sad da testiramo i kada odmah da testiramo i taj dual window, to jest više prozora. Znači ovo ćemo da ugasimo i kada slajdujemo može da idemo lepo u Chrome i evo on otvara ovaj drugi prozor i tu možemo da povećavamo, lupam da jedan prozor bude ovako, lupamo kad slušate muziku da više, kad gledate na internetu da imate više prostora, ovako ovdje slajdujemo ili možemo ka dole kako vi hoćete. Znači ajde da vidimo te specifikacije koje neke možda nisam rekao. Da, nisam rekao da ima TFT ekran i nema Gorilla Glass, tako da može lako da se polami kada padne. Težak je 490 grama i sad imamo ono što nisam rekao. Da, rekao sam s njim uz 720p i podržava microSD kartu i također je veoma izdržljiv što se tiče baterije, jer kao što sam rekao ima 5000 mAh i iako što je ekran ovoliko veliki on mnogo dugo izdržava. Tako da hajde mi da vidimo njegovu brzinu, na primjer tu imamo neke igrice i da uđemo, evo na primjer ovdje. I on nećemo da igramo, znači samo da vidimo koliko će on to sve brzo da otvori, to ne treba. Ok, ušao u aplikaciji sam izašao, nema veze, idemo na primjer ovdje. I ja ga otvorio. Znači tablet je relativno brz, jako što nema toliko jake specifikacije. Tako da hajde imamo još neke stvari, na primjer kameru. Kao što rekao ima kameru od 5 megapiksela, tako da je veoma kvalitetna i ono što mi se sviđa je što može u HD. Sad jedno mi se ne sviđa, kao što rekao na početku, da nema Blitz, tako da to je kao neki mali problem, ali nema veze. Znači tu imamo također kada kupite, sad se zavisi gdje, dobijate i ovu masku što je veoma dobra jer imate više pozicije da stavite tablet. Tako da hajde otvorimo tu još neke aplikacije, da imamo kako se tu ponaša. Znači imamo tu podešavanje što smo već otvarali, imamo galeriju, onda imamo kalkulator i tako da sada ne otvaram i tu imamo multitasking kao što se rekao i tu kad zatvorimo sve onda neće ništa ostane u ramu i onda kao što znate malo treba duže da se otvori, ali nema veze. Da hajde vidimo, znači relativno brzo otvara. Tako da ono što sam htio da vam pokažem još na početku klipa, to je kad smo ulazili na ovaj sajt, je znači kada zoomiramo ne gube se pikseli i to se jako sviđa što je opet sve veoma čisto. Tako da to je dobra stvar. I ljudi, to je bilo to, znači nemamo tu nijedne prozore više pokažem, na primjer imamo kad zadržimo da po samo tapeti vidžete, to kod ovih Android 4.4 i ovo 5.0 što pre nije bilo na ovim starijim. Tako da to mi se sviđa što su dodali i tablet nije mislim toliko skup, tako da možete da njega kupite u tom cijelom rangu je najbolji, to pogledajte na internetu i jako brz. Ljudi, to bi bilo to, nas je ovaj kratak klip i recenzija i ne zaboravite da lajkujete, komentarišite, šerujte i subscribe za kanal i mi se vidimo u sljedećem klipu. A od tada